Менин оюмча азыркы биздин тышкы иштер министрлигин башкарган адам минимум 3 тилде эркин сүйлөшү керек. Себеби дегенде бул анын кызматына пайдалуу. Англис тилин дагы мына далилдеп берем дедиңиз эле. Мен англис тилинде суроо берип койсом, сиз кыскача жооп берип койсоңуз. Could you please describe your first steps as a foreign affairs minister? Your first steps. Dear Aida Kamchabekovna, thank you very much for your question. I think we have to work in the complex. This is not only the question about the employees of the Ministry of Foreign Affairs. It is also the question about the foreign policy, where we have to protect our state interests and to promote it at the international level. Рахмат. Also, Чоң рахмат. Ийгилик.